Reka twongere tubahereze ikaze kuri Rwanda ni Future ndetse tunabifuriza ibihe byiza no kugubwa neza aho muherereye hose n'amakuru tubagezaho umunsi ku wundi isaha ku isaha bari gucicikana hirya no hino yaba hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Mu by'ukuri aya ni amakuru ababaje cyane natwe rwose byaduteye ikiniga kuba twabagezaho aya makuru y'incamugongo by'umwihariko abakunzi b'umunyamakuru utarya indimi mu makuru agiye atandukanye Umutesi Scovia. Uyu mugore wamenyekanye cyane mu itangazamakuru uyu mwanya ari mu marira atoroshye habe na gatoya. Umwana rero w'uyu munyamakuru Scovia akaba yitabye Imana kuri uyu munsi mu gitondo nibwo aya makuru yamenyekanye yuko umwana w'umuhererezi w'uyu munyamakuru Umutesi Scovia yitabye Imana azize uburwayi. Uyu mwana yararwaye kwa muganga, bari bamaze igihe bita kuri uyu mwana ariko batazi indwara yaba arwaye. Ngira ngo murabizi bikunze kubaho umuntu akajya kwivuza akamara igihe icyo abaganga bakora ari ukumutera inshinge bari nk'abafunduza. Niko rero byagenze no ku mwana bucura w'uyu munyamakuru Umutesi Scovia wari umaze igihe uri mu bitaro. Umwana wari urwaye amerewe nabi w'umuhungu w'umuhererezi w'uyu munyamakuru Umutesi Scovia akaba yitabye Imana azize uburwayi yari amaranye igihe kitari gitoya. Mu by'ukuri ni ibintu byabaje abantu benshi by'umwihariko wagera kuri mama w'uyu mwana, nk'uko nta mubyeyi utababazwa n'urupfu rw'umwana wiwe. Bikaba akarusho umwana w'uyu munyamakuru Umutesi Scovia yitabye Imana afite imyaka 3 y'amavuko, ni hafi muri 4. Rero mu by'ukuri ni inkuru itari nziza, ni amakuru y'incamugongo by'umwihariko ku bakunzi b'uyu munyamakuru utarya indimi, by'umwihariko mu makuru abagezweho cyane cyane wagira muri politike. Uyu munyamakuru Umutesi Scovia aracukumbura, benshi bakavuga ati kabisa uyu nguyu niwe wacu. Uyu munyamakuru Umutesi Scovia uyu munsi abantu bakunda kubona amakuru yo cyangwa gukurikira live ku ishene ya YouTube Mama Urwa Gasabo, ntabwo bari buze kumubona kuri live mu makuru nk'uko yabitangaje kubera yuko ari mu kiriyo cy'umwana wiwe. Ndetse uyu munyamakuru Umutesi Scovia akaba yavuze yuko agiye kumara iminsi igera kuri 4 atagaragara mu itangazamakuru cyangwa se atagaragara kuri TV yiwe Mama Urwa Gasabo. Gusa yavuze yuko nubwo atazaba hari mu iminsi yo kuba rwose ari mu bibazo bitamworoheye, abo basanzwe bakorana ku isheni yiwe ya televiziyo Mama Urwa Gasabo no ku muyoboro mugari wa YouTube channel yawo Mama Urwa Gasabo, amakuru ari bugomeze abageraho 5 kuri 5 nk'ibisanzwe, ndetse nta kintu na kimwe kiri buze guhinduka. Cyakoze ikiri buze guhinduka ni uko atazaba arimo, ariko amakuru yazaba ari gutambukaho nk'ibisanzwe. Reka tubabwire rero mukomeze kugira ibihe byiza, ndetse dufate umuvandimwe wacu umunyamakuru atugezaga amakuru 5 ku kandi Umutesi Scovia tumufate mu mugongo, ndetse twifuriza umwana we w'umuhererezi iruhuko ridashira.